strong and free. We give our hearts to you, whether young or old. I pledge my life to you, for you are my soul, my ember. Malungil lodo songon mera rokula da lo mesit ketto ko betset program ra akaw si sa itiang no sa pamamel ngoy titiritigal radil me tlo rangage ki sa tiatingela Family Protection Act gire de rulia da akira da belaw mo otabasule umil kara ngera umila la ra belaw rogir el al 25th November yung designated el silsil dog sperngil luwado ka klat ko rogul was yung ngaram lam katmok rablur belaw gile Family Protection Act ngaram lam katmok dog sperngil ma bela maran mo wil bulu mo wilan mo ta kira sen basically say kita betil ka ngar bigir ngara radil break invited tin met yang ako tulo ko mem nagla senator senior nga makatikat sa Marial lo ray gang adra la mo direct la uwi sel la mak madengel waseng mosbel odor dili atla tingil sel la ada bela mo direct kan ngar bitara nga magit oror ka sibra MCCA gender ako ra kasi mangura ra kredil makil saan mamaka oy me oror mo gila siya sudim clear kara tiagid ngara ra kari me kuntial te alek back to was happy Thanksgiving. Sulang. Kung man sulangan mo sa pamilya kumama umral wasit tianga ti alen mo sa tial talungat tial kausis akal program reach alo hul ng ok til o Mr. Hib ikata kausis akal tiagi de teletal tianga agirel gumral waseng omredil mo saal mo ngal mo ruba mo maas engirel blaktakle klikmok lap tulum waseng berita sa pulwal keralse basically me salmut menga sumir tere welcome rumi eba do mo ulgo lion sa senator senior nom gora ma other dire atleta electrical terul radil ang ariang aril bosbid yan gonya akari aktyon ya akaram tengela Juan masal mamsala sa tortorgyo na te alam mo subetan me el alsil sa November 25, 2019 ya ada do la Family Protection Act kita member United Nations me el alsil sa November 25 ang adorganit mong International Day for the elimination of all violence against women. Kaya dalwa po odoro bebo the stop kita le kitalo marulal morardil. Morarbek la adoro ko hindi ta masadradil leng tamadingir ko sa tabotor victims ardil. Wala ta start ka 10 million ato ulgire labo sel gulat ka tegi dia mal do gi wasing abo ngegi da victim tegi dia dolgering mulwasing domestic violence. Masel Family Protection Act mlola ra 2012 ra November. Se altemio senator Toribio ra 8 olbira kalula nyam lola. ako sa credita senator Soleil Amen. that's hers Senator Kasoleng ngegi dia le champion tel Family Protection Act le introduce ringi segida ngilun lo ula balur belaw. Ma President Toribio ngamle sana ngin mola ra November 2012. It took some time lo sabi LA local partner agencies and motma ewalbol implement tagi di Family Protection Act. Mang sira al sila 2014 ng yamlot makung ay partner agencies mani Attorney General's Office, Bureau of Public Safety, Palau Judiciary, Ministry ra Health, Ministry ra Community and Cultural Affairs, almlot magyakot makliya Memorandum of Understanding alwasay makarangabot sa edal implementer tiyagi di Family Protection Act. Patok atalang tingila Family Protection Act diktimo doli tiyagi. At ang matingin nga ramong selsumad mo spea o sa bakla at mora Office Attorney General kung ang tangliya gilian toro talang sumayo Shiharu Uenar sa gitriam lar seseltay. Misal obong at mo mila rababiyan tela peace bond. Sige din nga mo sabi man mura patalakot. With the Family Protection Act, tingwablol, payot trigida mo sabi edan mo osabak.
logi wa protective order kagida makka oimen kaya walong ra sige process el sungkuk mura kortra arole la documentation mamlamos ML access es el bolosa dunia se 24/7 ahor tamlamos el sob cloud el ngidil time okay hindi kalwa nga ramong altora mira kortra 7 dorin mo foto mang selguk mom sadra rerel cheki makura dingun merseleng malcho kabel bodareng sektir kagi del terung di makotung mate ala elangan ngul mesangan kagi del emegeda besebsen ya chief of gender segi del office el dire galwal nganya imal el lorior tegi del family protection act man selguk mo other dri sel talang tingila rerir but also maybe spend a little time on sadar tial ay gal t-shirt talgi mobile orange the world ingara tokora malakri ala alsil sa November 25 2019 Why say madaka memsulang yung senator why sel dilia senator nga ka todo officer MCCA el parte ra sa del key responsibilities tirigal nga sel MOU but specifically nga ka chief of gender under Bureau of Aging, Disability and Gender. Pwede da certain la bureau regid and while lots of akar tirigel vulnerable people hindi ako tirigel kidal rogo ya ti soy sobra alsel ma tirigel kukpe birigid and uspe atubet sel nyeso ma tingul hukman mo specific on mortal ulura FPA ang ngaringi kuk telut kalurela alsela obviously remember ngartel MOU kung singiden mo coordinate tawriol gidela at yan awareness sa FPA, the act. So right now, ang ngaringiya, abibay ay sola-sola, ang gigida hire we call her Family Protection Act Coordinator. Unfortunately, ang guktakal sa elokang gidare lang, hindi milngat mo kung matkulba sa ela rohul kat magil, mo omur el al-sils and she's away on a work trip. But tiyang lurela MCCA, away hakim help will coordinate. Mga mock raviol, milmos, mga walira, other police, other judiciary, other health, my other AG's office, kasi kung karang yung ngil, yung sa osnya, kasi mga raw reled, ang marahil gira dahil kung rule. So it's coordination, dira ka public awareness. Dira mga kasulir, other will continue to top their cell, ngeso appropriation, mera officer, MCCA specifically ma'am say mo o those PN nila kaya kalo root awareness mo osis aklak masing mga matantang yan o imang di mo say gid elatel bila del orange kya mungaw kya sel kalor gid bela ang mungaw sel ungil kalor len boto ka imbirgi hindi sel orange to world sel kuk to bodo to triar other ko kasi we're bringing hope sel rungula draw milk langar sel hope and a brighter future kung ngarikir sel suad meral budulmi mangyas ang ngaring talood ang ngaring igal numbers sel bodo mes ngaring digi da umra kasi reled amra budul segi tol ngas kay bisela either in cases magubeng muklo awareness muklo pertigare ngaring segi sel it's the brighter future that we're looking for so kadingun mo segi kale krida makadam sa dari ya video kasi orange to world rula to rogi no mobile orange na ya may email ko singila boy may email ko singila boy el ngayon sel hashtag el he for she for us alakaw albil mansal oy basta mo ka hashtag ni and then ka-link more sa igid ang international movement mula sa igid ang roguya masab akar dil hindi ko context sa igid ang other belaw kung masab akar rogulag mo klunyola la may uniform kita uniform ng other roguya this time Betul, balak kalau sige dam sabak kartirigel nga niya uldigra al sila dalang clear. Also mga niya violence, abuse nga niya ulda alak lama nga niya adama biil nga niya kal sa alam al alak rabi iradil engeradil marangal gela wal qoramatak te uspe ate alal mosubiral walo sa akra court. Di Family Protection Act expand ra definition ng
hindi rin kal adal nga o si Shul drong ok mal ubeng nga niya a relationship per kami klaw other kami mem ko example nga niya brother nga kara fret al tingar bitar ka ma fret sa ba agi mo ram lo to ko na tigingela ko ra family issues sa ma me give up ko sa pangarok kalteron ma akakuha kay tita ka nga rin ako rakla di kama magirira ka nga kamay alubeng niya si el mura kortek mula siya may kulit ma bolsi ilo tabria protective order maldur udu malakal berabli kala kalbe longot udu orang aja yang kamlak tabria dal pengi kalim mil karang em karang Sige dala. segit sela mela ngol mamsa kay gid makka oy may mo sabel ko ay segel bebira or leng of course sige daw tros or ulwado ko ra a measure ngal se edol or o mesringil wasing manal mo oklo ngra gel cases el medo maramatala Sir ko nga na, el programa ko mga kausis act. Ya Mr. Wilter kom lang ng Oo, ligero yeah. ba. Awasin, di ka lido lo at adu ala ka statistics. mesa Mama makal wala ba gigit statistics. oo gigit ya sa statistics el mo Kamko otong ura sila bela ko es. oh yelo ural sila bela Oo, kung man masulang, yung malungilitasin sila ko kami urokoy, kami sa ulit kalte. Ali nga ka, ang kaya nga makaoy may, mortrigal na kalotong alka. Ang bato ka, ulo ko, lungarap tulo kung diwan na ikay kidil luwere ka, FPA clerk, Family Protection Act clerk. Yung nga kami luwere ka, ang gilatan may uling itangis sa court, wak screening wala pa bingil mongil, and then yung will forward ng marachat, yung omas ringi. Yung nga niya categories, yung nga yung mirala, algaya talot tirak. Walrur tratablol ba dingil nga ni sel kukti adal dingil mel solo tutak ratara adal wa senator solo tutak rapa dingi ase adal mo kung na civil case wal di tulungan yartero mga ni sel uktara sel tara trentengil uktel malal ulablur bela sel ko criminal side melegal ni tablong adis el dital maral ela sila do mura 2012 ngam lo la 2013 dim la guys 2014 ya mamamlo start lo mesa guys el maralme masra 2014 at total guys el kimila ya waldo 4 that was edel qasmiya do sing la one ra every imong ra talbuil or twice a month or and then ang mas el 2014 mentilgi balo lang as 2015 mentilgi balo lang as mo 44 tira ka tira le ko lo lingit talwase me tira di walk in el mail was makang ospertagit say the time at selemeto as peace panda mak manil was tira kay gida sorry rat aro mas say gida kuk tung adal may mak screening was in fuller tagit el category Civil and criminal. no civil tira di walk in al civil criminal ang ar Okay. mak screener til was it fuller stig del category landa kas ela adalo tutakra let's say tonari ringi or adal nga osusul lurior lenda kal fuller self family malubang household member mak screener ilgo terula mabilingel el malgirel establish let's say mental abuse emotional abuse physical abuse ay kay gidi atril tilantingil tagitala and then erula mabilingel oturo clean marachacha sera 2015 naging minsan nga increase ra guys di milamal malwaisi 2016 ang lamas almo 56 while dulasing 93% okay and then at 2017 sa gida mga minsan nga sel highest number of cases limlo 74 at yung immediately after gil outreach programs ra senator machachudim matrigay gidel pulis limlo umiliwa krablur bela lo ay strategi del more other and then sa 2018 ang kamlit talgibel ngilang tano 69 and then ila 2018 as of November 22 and 57 2019 LIU okay hindi ka kabol marik el alir hindi ka tangara telan number el kana nga 57 ito na 57 in fact nga niya our PSL additional LL 2000 mong walin ngilang sa ma-question na ka kasi umom da sutil ang marala violence mo klo awareness rala marata mo blamo babla takle ba officer ang sabel ngit tablong sabel adam lamo madingel wasit yang amgulala is amel mora korto lang itangis so amel mora poliso ng itangis e direka agyo meseringi selora la traxel morbab ma family violence amran morbab domestic violence amran morbab mens el ngit tablong
sira ada na mamdang lala ina mamdang ilasin si lolito sa bakra kortel gire. Okay? Ilang ay gagi the role cases ra sila 5-year period. May hindi rin tra 90% del morba ba ay gel grant court. Ay gel Akorta ko ngel, Okay, masa oh, restraining order ngel adan me Ito oling parang doon hindi ako luto mo. why say Fred. Oh. Fred why say Temporary. temporary yeah. Temporary, TRO. Why say so court na mal take this very seriously mal get percentage al dinani because ayel tirgal adal me wala kal fall yagi dal category ya ul mang moda kad sabela court al magharabi hindi o masin diligal guys involve violence marangal kahmal most likely court mo kongi gigi Ke mo misin dirigel di kalkan ngel nga court tirgel dia ka rep tra al sel definition of family malubang household. why At ito narito ka ma'am, hindi kaleko. Ito Hindi, ko oh. rabla bulis. Ay, why say. say oh Sige, tagirin mo plakat ako. as ko man to na ding ang dami En yes sa pagdo ma Fred ato na nga sa ba amal mo ray gangil kikawadan di sumo tegim kawadan to nari ingiri kal kol rabli la bulis ano bingya kol rabli bulis singile neighbor nga kal kol ramal. tutira Okay, makahalik tinitel as ay away ay gidil report res 214 berela. Kami tungul mora last year mengkora tulum radil Isabel ngarsi. Ay la rogul blarula ti arong ngarnia end result ni ada kadi mora ti ar ostobe kukta do tingel wase. Ngarnia repeaters. Oh yes, nganya repeaters. At TRO di temporary, and then within 15 days, court na nganya hearing where the respondent tinggal no tutak lami. Nagsawa din Oh, I see. Masal malsuko man dia kautak ngel maluba court masal sa tadi ko speri ngot of the protective order. Ela sige the protective awad dulwa say mo si say the TRO. O ayak kalsel Emo kamanga. atarak. Oh, Yan sumo mga protective order ar bulis tomora ar sige ngara andi dire kan dire ka kumi. No, ela sila to the order na mura bla pulis, mura chief bla pulis, mura Rebecca ng batangan. So any violations, ada gilil ko pulis ako act up. Criminal. Oh, Amla to mali court order. Why see? Exactly. So ang pulis ma court will go hand in hand mura tayo to okay? Namumala ka question sa gid. Ela ko dok more sa gid tal malala so ko damla civil, ela ko dok mara criminal O si what trend rin di Miral Morbab 2014 ay the first case file at 23. Tehman to giwabla pulis Oo. At 2015 and 32, 2016 and 27, 2017 in Man Morbab no 41, 2018 last year and by at its highest at 50. Wow. Okay? Ela 2019 as of November 22 and 43. So to say the last year Man Morbab cases el bukla pulis el May. Yeah, I see. Dila sila nga rabla bulis ele ko ang mora Office Attorney General ng Abulis sa din man tanong sa original ticket wal selva biyer el file el number H akapil tira mera ma'am. Oh, may last touch Rigel Blue Fire Office Oh, ra I AG. see. Oh, el mera corta. Oh. Okay, may last yung tumor Office ra AG. Sel nga ra civil kadi kut mukli mora just o mesen. Ya over AG. Ako ramol ko wai sel el baby rata mang kadoger bulis ro si sel guys ang mlora si. Ngar Office ra AG. Ya to ko Office ra AG to ko ra si. Kalgi mo psi ka record mo. Al suma kulbare mla mo dia lo bur ka mada. Ngargia ko ra speedy, some sort of speedy program na court. Agat tiya senator ngargia ko ra. Well, nga niya process in place ra court in case sa sige del criminal atia kal tout for whatever reason kukta kasi speak for the Attorney General's office sige rupa kandi nga niya kung mga violator tiang TRO or so first nga niya TRO asu mga ala violator TRO ito ko lar bulis ito miyo de makarang ito ko lar martial ko lar nga nga activator cell after hours at process report, right? Sila after a fodori program. Yes. Awul ma senator adulas 24 hours say gid already. 24 hours in case something like that happens nga niya steps in place to make sure single other protected. O masu mga niya violation ito ko lang nga kaksugda chat sa tayda violation our police for whatever reason wala na kasi respond magimira court mang open na court is ela chat here testimony ng kagitala. And then yung put the order
Sadar sa igid. So there's steps in place na kortam larmula, steps in place to make sure la single ala from day one al muraday end and protected. But of course there's only so much we can do as kung maaga ka report din men dapat sa itan madingal was. Makabiyara ara cultural makara omsis wal mo nga seo tirga igid. Kumal masulang yung alkate alko pay mo uay sa kasing kaluri rada kalmalo at masing buktikir. Ole el hacer bukrela mel coordinate o sigra best way at masing kalu la mo sa el mungin mo tauta kadong godoring pathway maubang other ways say gidira kalmalo relo ventri arwa at the judiciary ma AG ma trigal partners ma'am and we've been working with them el al time ngway gim blam identify el key areas el weaknesses el giram el wellnessew ma el angaringi kadam portil avis Australian Volunteer International agim la olngi tanya sur tiga volunteers from Australia tateru el May ndakal boloru ra relam tumbol ni ser ma mil speed up pertel relam buk masay way gigi the numbers el group tira ola ba ma numbers sa Attorney General ma numbers sa lula police kanu makarang odro den bongil motal report to kasi ngara igel lugat migil so it's Makara ka stop tiar to. makara the stop man ubel wala dangel til ay el questioner ka kasi sige del toda bla police mara HM mga klel ndak to kasi gimol all ta numbers di it's a coordination mechanism Kada help ra victim. yes malubang the statistics sige na kados person numbers anyway so sige the tetero mga ringel one mo FPA volunteer ang ringel kwan mal do sa child protection ethical partners ako mamamal madinga lagi blol meet the open 3 re masata kay itong issues sa ma'am face O higa malungil lang may ang dilong Erabora idung lo asen club el kula ba o statistics may gagida as el moto da statistics ra MCCA and be atra already the public awareness mga meron ko lo is lo we're going to be going to the high schools mamrur tagi dal outreach al mamad adu rangal ra school el gire la Family Protection Act and the importance of reporting magsegi da kita other bela tonari amla mo kaud alak lagi da say pero la katam patura uli sa tiya ko kuna tiya Tingin ra katigin bli. the actor it's wrong to beat up on your family mengira dal ko nga den wa ko rabla police say may mestrir tirilay especially with dumukawam kita mo da ako Shiba Rebecca ko Shiba maral mle advocate ra ngala mga to ali at malkol ra Rebecca mar parents samno talki pero mungin lom tas lo sit Yung ko rin da iti. Why say ko dum you know I spend a little time at the more remembering it ang ilurerele kapal yung mga do atrabuli sa wasingge maran le champion ra ngalakal selbol lakal sa beeleng ungul mera blila buli sa mar to spend sumda kal boring sikap triar al mo house tirigel al ngalakal uspe o sa bakla or families al dia kabliris Okay, kama tatsa tilay gide. Yung kaya gida magita nga tiya. Tirigel agar-garilan na matigat tilwas diakat na mo diakat sa elasiano na kirablik. Victim lima rome. Sel metri o bakal lang algay mga. Ngaring niya action sa sige. Sa agar-garil designate rabasyon lo boring. Ngaring basyon lo boring. Ada ka dili gulog singa naman. Shelter first. Ito ka shelter. Existing right now and then I can share kasi nila. But awal man daksal man touch say we're trying to keep it hidden for purposes of protecting whoever. This LOI sa ngaringi hindi tiyang mali temporary. Ngaring program. No, there's a structure. Temporary shelter, el mortirgay maldi 2-3 days lospel, or settle everything. Hindi madaka sa LOI sa ngaringi. Hindi ka necessary. At suko makadagari lang matira ang lagay digya si ikilo magkalekti na motal sa der kaltela. Yung wasin sabihin mul morak mungger mutan made. Just for that. Lagi dapat mag-clean kal abuser mo sabihin accept rafap to si tiga di mo. Say malubog the remover and then yes. Hindi ka mo ita rangat. and share wasak mal din kamlara meeting ra aldalir din ngara olbida tayo rideng sulwasan nga niya balur elangal instead of or top drang kal abuser instead of otobdi ang kal
البطال ملي مرون مملامين بيدي درون أقل instead ramla ngal mora tarabasyo ito ba yung ngal bapal ngul mora tarabasyo ititiri ngal ko maadil matalila kal ngabli Wais. wow makasi kaya mamruri so Hindi ko imagine maabare lagi tiyan mo maringa ro ako. Wise. Ito ko bela kung something else. At time and the abuser is removed, hindi mo gidar other belawa nga niya family home, nga niya parents home, nga niya you know, ano man nga nagid especially sa memel dulo si tiang ada kalbi langgang tiang rightfully mine, you know, which is agagi dalgay sa dakal sa ila chachel mol masado sa ang agilo blood like yung gupti for protective kasi gida bo the kora musta karigi sige na dumadamay dingo ang kal tirkal lo speo sa baakal tirkal lo ngita protection lo taw del trira al sen sige dal kang Mati pa igora malswa kal blam mo tubril to ka kasi tialo ur el dimran morbaba adi akal san necessary mlamo klo violence hindi mlamo klo awareness na atin wasi ali lutul adul kala ka kolra blam kolra or ta kolra mlamo diak segi del gora di moulo eri kale ma word of mouth ke ba ma direk ka mal ada mal di mala lo aisra ado si di para court di sa labi ng edel program ututa we gidang wat ng moram asra ahon tol masada pispan o ma ko matingil wasi it's the news is getting there hindi mal it's a slow process but at least alam pus community del pispan leng ngaringa galak mangwase sel sukumak mas ko bang algodong yang algi ito mer bulis wasi ka ma child abuse dice le madra romer boriclo la babadro metra lima hindi ako tingil wasyan taam adong ilay ngalgi kung mother abuse el awas lesengan among Rebecca issue si lang katasolbri al sukuma ako din wal mo la singiling alge kaldi na metra di morir klaba ba met en oh yes kamal malala yeah that's family na mo dia kabita mabita di rin nila oh na mo child against parent against child siblings again rokoy spouse tira niya sa mga hindi akmal di sige del tokora shelter hindi rin malmol maltara la MCCA el domda so kasi mura mo ngil teletelen lagi da kada atara ko tol sel bakal ngarngil desang atora igal siya matal family rigi tel community rigi kada marang esmisi ay do mo sob el qaltuk lak masa so ko ngari kagid igay digel options kuma madimol ng sa or tel process ngarngil so igay digel maralmel lurior in time mo sob edel ko ay sa kasi nang partnership mama let's say general CSO, faith-based, itong nakongil kasi aki shelter for temporary, mga aklal. May kaya, right, ang brand nga LLMCCA, we will continue to work on that. Kali tigit raw di akso kal ko ngigid el mera kal sugid mal sa kuma rangal kala udu de gal matoy e ka ngoy titrir ba la frit second practice ni auruk tamlir tigal ngalged ratogora shuga sendogora togora shuga nge tigal ngalged gal discipline tira ruk tamlir sem parte tiar rogil togol dorur ngi ada tiang madi isolated de kabela ngi ako self-standard self-sada child protection self-boda self-tokora community, ma family, tila soy sa we take it into consideration. Gila dalawang sa local context. Saka dito iti. Magimalol double kasi kada magrang osis a place ay gidel role rangel oktam lala at bolo dang lisel MCC el da oringi masab aklar ngal gelo odal. Say gida gidire kal motara gidel mo kimo motis akani. Gidire kal gidel sa katir ngal gal wasen kalok tumliwa. Ngariaro ni like your father. Yes. And then come in our school, the Ministry of Education so is per se mga kliyente kada itise. O hindi tirigal mo merit la omes omi say sa book mo ready. Yung tirulay uruli sa urela me. Yung laring isele el urur niya former Vice President, the Senator Chin, Sublic Farm, something to that effect. Kada mo titir mistira tumlir man ibelaw kita take a role tiyan. Gidel man MCC. Hindi ako niya kung taamla mo raboka.
Di nga ka Lurio Lomengela Rebecca Koshibae mal milsangal aplartil ay gina mallo el mara aruk tamalir tirgel ngala ka alwase asumanga dalong okam la moringa tigra alsel en chekara ruk tamalela dala lengel ngal alwasin sabiren alngu aktigal mal my last case Lurio Lomengele etamle obega la di maro me di kaumontai en lo o dia garo betitri le ngalgira rim lai kel belau en lo me grafon gol el mora kwa mura tarangal gel kal mas maruba ka mang mler belau el mo take care kal mas maruba mang gemral mle o selo rula rele nang mral blakar ngul el reach out el mortirgel adrir tir kay gid victims el my perpetrators rol nga sir tir kay gid el process kami kung sa ko man la explain rin mo kami mo kung ko ito ba tentative schedule kami urtial awareness program mal di University Cluto orang asule merate alal mo sa amal may ang kagita makalola ka statistics sa mga November, December, January ay gigid ay gelboy al malimisan morba ba ay kaya reporting magaysi sa western motor adan mo sigo sa akla Thanksgiving mag-campaign mag-Christmas mahali Isa ito kakalo may lumi. ito ka barbecue sige dia law ulo ano mag class 3 mag class 3 so let's talk about program ilang what's happening this afternoon Ewaltlo may mikop singil through November kadumor 4 o'clock at the local partnering agencies amora kularal sel tidrang mat PNOC PCC obay laikang emol tegel san kasi kadi umaktat ka buwan kasi tiagid sales el bodol badem ko kasi ngire del teadorula nit el act of violence or manda ka bodorul sa ida nakita mo tumili tara so el sales in 4 to 5 king on a roadside campaign December inya moringigel ko outreach sa mga schools kaya December 2 mura PHS and then ngigel date sa mga book mura Vicente ma PMA why say hindi kay kita ko ra ada albang ang inya motob da so kala newspaper ma hook bebira ta tengila media nga nga ang kumlatal kami aman masamya mo mes na TMC ngaring gid sa nga nakam get akle Anissa yes she's reporting the event madang so kung nga ako event sila kami sabi yun di ko lang man siya kung she comes in once a week kasi nga event all weekend what's going on matak may moments kami bol sabela te al gibom lutan me kukti invite Office Attorney General ma adabla pulis ma ministry rahel del ngat kay gid Family Protection Act ay gel guk talang tingila rior del guk to patray kay gid office pol sa amal guk meta siya kasi sa kargin travel ko kamam umaran wasing nga umaran sil tingin Hillary Clinton it takes a community iti ay gid doro ringiya adi dori minister ko binding reach out to mura so gil community mo sibira ada guk remesa ikan git ko blam no is either kay ngi make sure ablu de kieringi peaceful yo gil bulu man sa urat di yaw era dora lek pas kemate almania so multi personal message ko mi ko Thanksgiving or whatever is your opportunity anda kakmal di orang asaw laman say happy early Thanksgiving mar adra blue belaw hindi ka adal ngayon lamantel mo madak tumalubang maalev tumalubang arada umara aparing say lamantel be free from harm injury and be safe so ako tamal open willing and able to the orders or to the made gel osabak masumang kaso ami will mera court then we can make arrangements is edele ko kami tela de then waranga ka 775-4044 so please just feel free to call alsum gukti so mi mo madingi information get kay gid mal MD call answer questions thank you mata mal sulang ada TMC telteal mading telteal emrang sulir peklaat material ne mirur telurior na padam le recognize ra late senator Soleil
Hindi ka din seng pagtutok laab. Ilang mam adra MCCA agimal diol tau tayel ngarayel gidel ngumdangal gidel tal la, but most especially kada ba yung daso kasi ngarayel sabi dalo si sa akla el bay mo kutmok la ngil dalwil ratulungal kung dalungal li ratemla dan dalungal li rabalu dira kalda kadobe sa bibiriki dira ada kalong ato bela et overload tal belu dira kal yero gulla aplan mo titigal migrant foreign workers sa mandira kal parta rela magi mo bro legal campaigns and maybe first in English thereafter kung mga the richer say the population dira kal contribute to mortal rela dira FBA coordination so kumalimutan mertiang wish everyone a happy Thanksgiving and a safe holiday. Kamu kurang masih mereka. Oo. Matang mal piano kal malorang asulem. Isa tortoriong rate alam mo sabi may adadul gilel tegi the Family Protection Act. Elang Thanksgiving mga tamral dioldang sa rubak kal Dios semre nga sa rabelwa. Ebo da klat kalwa sa ata yabiri samla mo national emergency. Mang elal Thanksgiving ebay the share what we have ebo the kargi kara umat makela badingit mao mga ledaling tial belu aklo mo do ang school tial belu aklo kler ngira dang tial o klalo ngi adi bo kay makma eng mo beluri ra tiakal other belaw mang tiadi gesedra rubak kal Dios sa do renga saul rabelu al gilul meskita rubak kal Dios madoreng asula rubak kal Dios rabud klangarigit hindi seguida ko ra mo message nga karain boda karigit le boda blakar ngudra asiungela badingela ma umat makela kla other gid boda healthy healthy means mentally healthy physically healthy emotionally healthy madolo mal malo balur tel balu edom karora ngal gedel meu balur ngiling korang sa kami sel ada do me ma Mr. Wilter ma Mr. Uludo nga ma Mr. Kasoler tial lomrael dito para balur bela manggira oh manggira dalo balura balu mabla karo the misel health turkey is most important to el al Thanksgiving ya bodol swar sa gid bo singgira dal sisi abangit lo balura balu al misarate ay Ya umal misaule senator ya kamal misaul ra ada MCCA mal misaul ra bor kama madi open ra anytime atara ul magi yo maral wasia media reach out to maral kulat ana necessary mo ra kyo maral gil toy so let's do it amen all together adi asum ko makal al seals yung lakra at mobile orange and orap kularan honk your horn support each other umal sulang happy Thanksgiving saya kausis akre afternoon sulang promise Angit. Thank you.